Mga kapaparts, mantrin nyo, araw ko lang di may soltero man na karga palo. So anda kami sa kapalo no, para suda-suda tayo ng poko. Alam po ko leos-leo kayo no, siguro mga 300 meters no. Diyan na palo, saha kami. So mandi ko karga tali, at kami na solo-solo no. Hindi pa si Anat karga pesaw. So prikuro ita insinya pakicura karga pesaw. So kino presko aki mga kapaparts. So takiyan kita no na area ya ulit parte sa Kalpalo. So po ba kita manakarga para aprende pakicura karga pesaw. Makin juta-juta lang po pero kaleo sa kaminada un po challenge importante sudah nada si manok so ki parte kita sa Kalpalo. Sino pa butong oh. So, bonito pa mga butong. So, sa butong. Butong paste. Tadialan sila kasi ite koko. Ite butong. Sayang manada pa si del otro. Tala pa ni chini uno oh. So karga ito si Arapalo. Mira pa yung pustanyera. Baka po din pati karga pustanyera. Sina Tikoy akas el palo por eso. Sige lang. Ha? Hindi apreto la maro. Masa ba ulit? I-apreta. Karga buto. First time na karga palo. First time sih. Kaya pa o descansa na eh. Okay lang. Okay lang? Pwede pa sa biyahe. Pwede pa? Ano bilo ba kayo? 3 bilo.
So, kompleto ya. El palo, pati el butong. Cansado. Jalan lang, el subida del gulut. Yan, aga. Wah, colorado. Marcado.